Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Henen kesngi kakak wei truk nailur arajar posan. Hakapor kemasau ka sanjan met. Karadan ke Jingjia Thuk kali Ryndang Briew. Hakabalalap ya kemet jap jong wei Rangbah Briew. Kebelah lingktar hasurang. Ringkat berjing place nam nak benta jong kakli. Uni Rangbah udi Ñiah ka Thuk kebedan registration number ML0 san V Ndrusan Pranot. La suba balap bendai baladan betendra bat pet kerat nak ni jaka. Ya kemet jong ni Rangbah la pinkit no deki pulit civil hospital Shillong nak benta bende ya ke postmortem. Cakapan penderah baru bisa hospital itu. Ada problem. Jingjia tu benar. Hey, up, ruko. Shwa ba finchet da kajuk shi kajuk ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar kane kakta ya kakot kakya jong fi pat kamariang rukum jo. Da ka bashet da kane ko umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpiang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamariang rukan kta syo.